Amaina naleka Samuel ngamba mutala kwa Abu Dhabi bazena ndi musoga era nga ndibye okuba kuniba nange gweko wabidubo kuje tukuvaganya eno ni Busoga community wobanga oli mu UAE ngeno gisiramu zemba tikutegeera olopa mubagwere oba mubagondi olopa mbalugwala oyina kuide eno mubasoga eno yetukwenda Busoga community UAE ni yonka abasoga kulwa Busoga abasoga kulwa Busoga eno ni ekigango ky'ekita Busoga community UAE nga tuli wano timu welfare tubi ngepuse mu kigango tuendeza saumu enungi kuba gyetuli mu ssaawa eno era kulwa Busoga ng'abasoga twena twesiima okuba nti tulina abatukiikirira wano era twesiima okuba nti tulina group gyetuvaamu ng'ekyalo kyetuvaamu abasoga era okuba kati wetuba tulina ekizibu kyonna tulina wetutuukira ekyo tukyebaliza fenna abateiremu amaani bonabona okuba nti tuba ne ekitukiikirira ng'abasoga mu UAE. Ifani timu ya welfare empyaka eri kwingirawo tuliraga nti tujja kubaawo mu bulungi ne mu bubi ayenkowola abasoga mwena omukali kutweyunga ku mutweyungeku omulimu gumu oli muveeyo musobola okwida tugemaganikize walala agali awalala n'agakola ki n'agalume emamba ate ekikumu ekirala tukiyita nsekere so mukole ki mwide walala tusobola ogemagana tusobola otambuza Obusoga tubutuuse mu buntongi era nga ninze Kadama Rehema new team welfare nze sigere nga nze Kakayo Frederick omwisemena. Busoga community y'abasoga kulwa Busoga bandi wadonganze candidates ky'abasoga community ndi ku representinga mu kigango abe nayinze mbakirire Busoga community y'abasoga kulwa Busoga mwana abali mu UAE oyagaliwe oli Musoga oyenda kutweyunga osobola okutwagana bikutubya ife YouTube TikTok Facebook Instagram ne WhatsApp abasoga kulwa Busoga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abendigize endala mukama waffe yebazibwe. Amaina oberina Munulo Hamidu okuva emayuge tuli wano okutiikirira abayuge bonabona atwatiikirira abasoga kulwa Busoga nti olwaleero luno tuli mu kigango nga tulidde okunona empapula yaffe edikakasa nti tulidde okuba nga tuli fully dominated candidates ndiwo wa sports and culture ate mukiri ndiwe mbakigemyemu ezira kiroba ndize mumuneranga irala akati kaimu akalala kemu asigaza kuwa sports and culture mbendeinu tuli Basoga kulwa Busoga sikairenga nisena kitandwe Fatuma omwisa imungu omwologo mwekupema ige igaba culture nikwawo ati aimeira era abali eyo nga mukekuzaako Zeko betida kuideyo traffic yangemedeyo amwazini yajo era isimu lyo mwazini Lero zezene njakugemanga ku video lekanga kugema ife twenka kubayeta bamu yatyo nze mama nze ndi wakakyali zimetameno yakutaire mu amaadi yakwamulize okaza bwaki mwete nakutyama bano balenzi onaidi ife bamama batutwala kutyama azira kwesigama
mala Wakyukamu. Then batukobanga. Aye nga mukisoga tutibwe tutyamu. Then waliwo kyebeta ekigabankoko. Nga mama balaga ku ndebe bali kulya twakatandika osobola okukyayidde nga nti erina ente nze kaye wano nti nze tuli Saalongo tunywa amata ndina kumala kuba Saalongo metuuka ano wa amata yakobere bulungi mulimu n'amata lwaki muli tukobanga mukalo bidire tebo you are shaking yatola shahada Basa asile mloga ya bwana aje tani na kubidii kwata video koza abakwata video tebakalibwa kulya balya naye basooka kwata aye sokongera mukali so oli waide mbokongera abantu bakaida abalwire yangaiza nasinga mama nkutaire mu video nakutaire mu ita finance wabula tulina okuba nti inani muno mukabi era nga omuntu afunye obuzibu obuva mu ikkirizo erigemagana muno mukabi tusobola okuba nga tutambulira walala obyo omuli okuba obufiirwa wakuyambatu kuba nga tukulaze ebiba tubiraze mukabi era mubyo traditional conditions z'obulwaire ebirwaire nga busiifu olwogenda twabayambagana ebyo ebitero byakusonda ntisinabulira mukiina kisonde kisonderera ndaba nga kiriwo era gibaseefu era kituli byafu byakuliko tiri bino sigala nga giri yanika lyago era nga kisinga waako kametere ku isalo mbisabiri aidagabe kujalabako beyasomye nga busome akalombolombo olwoza kwongerera ebirala
paka wetulikonda nga tutambuza n'emito inshallah ina n'eiroboozi nze basaalibwa nga saawa nino tuyo nga basaalibwa aye ng'ebuyere kola nga sekitale geno basoga nga munange bwayogeire basoga community ya inclusive wena ali eyo kwaniriza buli basale tukunganira wano ku by chambers kuva esaawa 10 mpaka wemukondo abandi basirawo abandi bavaawo saawa so kino ekintu kyemukona olwaleero bya buliido bibaawo so neeyanza bonabona abatukumyemu omutwe twetukolagana awalala ku mulimu guno okugwimbusa era mu agaziyesawaddalimwe limbe nga tukumukaba sente limu abaije okugona mwoyo gwa bwenzi tutegeeza obwenzi obwokwetagana ki obwenzi bule abantu abandi bayinza okutegeera so ndowooza ebisingawo osobola okukontaktinga enamba egibaenikakoko mwabanga osobola okubakubimubuuza mu comment section tawo ekibuuzo kyo olina kwanukula olina media and publicity team eri active ate n'abakulembeze baife balina kubanga bakwanukula ekibuuzo kyona kyona kyolina kyoyenda kwanukula so n'olugambo olwo ngane ndowooza n'ebyo olunaku ti lwakwogera naku lwakusibuuka ate nze kaali nsibuuka kale nalire kwakatondo naye ndowooza nja kwiramu baba tweyanziza mukulu secretary gino emirimu gyokola ewalala n'okugemaganya ebyama bya gavumenti abasoga community nga bwe tukaali mukunu wamu olwendo lwakacyayi mundikirize mbawe ku nainwa w'abasoga community mu Kigangu era nga nina ntebe w'abasoga community still abe ku yene ekigambo ky'abakoba tubone bwe tugira nga tujja mu maiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dia pastor ni alikuja kuja apa alikuja msimu ilani oje ya kuluja baba kama kusesemo bana mwela balikuja bana ife bana chalala abasala waruba okusoka mtu aliyemaliza kufikiria maji jambo kama mwingine kwambe elitwalisipe lazima ndio kwa Yesu yanzo ino zatola ngoko kutera byanunu kutera bya kugema kusoka kuba obusoka bakitebeite ya ajabu zao tujja kuleta Uganda oba Kiswahili oba Rwanda kutambuliza ayifebele uno omuzo okusoka kyamatangira ekisimbo oba kukyanga komite yembetandika uno omuzo okusooka okubanga kyama kwawala okubanga kwasubikira awala ng'ekyalo kiri lyakoma leero nenda okubategeeza nti kijja kuba kiti n'okusingawo paka ekisimbo lwekiriwaako bana tuwalala babe tuliwalala aleeri kale n'olwekyo bayifa abatasobole kukwengako olwaleero tubakoowola tusobole okukwengako puroguramu ekigangu sananyeerako ti basoga fenka aliwolero omuwala okutwengaku omunyolo omuteeso kino kigangu kiwalokamingo basangaza buli muntu yenayena mwide tuve wano tusanuke tutambuze omusoka walala ni Uganda kuba byekobogalaku wano tibigama kumusoka yekka aye bigamani kuna Uganda inayenali eyo nga
yasalawo okunyira enoni yava mu ggwanga Uganda yalina okuba enokawa kale abawekalinga tweyuleku batusanga diaspora basoga nsete olunaku olw'esande nakuba ensano lingi ino nga mwena tweyunzeeko okubanga twala ekintu kino maiso program ekigaga basoga community likinga sharinga posting nga twekolaku olugambo buli woyagalaotakibitaku kubanga bwetutalayikinga oba bwetutasharinga nani alibyo kikolera kale tujja kugaita abantu yonayona YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat yona tukozesa basoga community UAE kale likinga tako ekigalo obapostinga bwetutunayo akantu osobola okubanga okabona nga kazakufuufu kulya kunywa nakwebwika iwoye ebifukase soda kulijo okunaba mu ngalo nagezaako okunywa akacyayi akabugi otekubagisa ngaoli eyo teneze lyasibuka ntya iddatambulewala kirina engeri gyekiretamu ensanu kirina engeri gyekikwiza awalala nebyo tulowooza oba oliawo byabanga ate kale abasobola eyo kalamuteranga baba yalikomboza oba yasalawo yasaba okutokolera olulimi okusoka ate era kyaba batoleibwa osobola okusalawo olwatwala olusoga nga eyamba yabikoba yabikutira twongere okuba batambulira kunono n'abasoga twongere okwongera olulimi olusoga tulujanjawase wano niwaka yonayona oteetya oyali eyo akisatizaza kyakusinga kuba akutisatisa tasobola kwogera lulimi lwebongo oyagala omuntu wamuza oti oli muki nga yalikuba ti okusoga muki wamubuuza oti oli muki nga tasobola kwinonola ndi munyankole aye tasobola kuba ti munyankole muganda akusinga okutegeera aye tasobola kuba nako mumajja mu bantu nabakuba atisobola muganda bukipekagala nani omusimu ifaamu zasobola okuba nakuba nti ndi musoga proudly yewalayo ubona tosobola kuvaayo tereza niwo omusimu kale muteetya ebyo bya bulindo babikobakobalira ezanye batusinga akume atakumira mpeera nakino bulungi ava mu idiiro